Sukutina manyanga Urumu sana mule wanja hosino banuli buli losi khwana baluya shipindi shakole ranga bana baluya bana bakhola bule national international and worldwide ya khomakhoba khule ibuluya nolo khotsamana mule wosi uyango olabona utsanga khomanya khutjenda gore go fara gore ekosikere olabona ka yolatsa go bana baluya go bolla TV no bana ya banje nende mutsheni mwana khola bento kumutanda go monanga social influencer no social media influencer akhola bento pele sana niba go shira go manya tawe no wanya umanyelo tsheni ya ranga ri akhola rina go tsomanya tawe hatuwezi tumia wino kama kuna hatuwezi tumia mate kama kuna wino ba bona ba rio shonya go shira mare wino go hotawe go tso go wino bone uri muno sana mulie wanje obona kamuntu wangu bwana baba yani obona lwakulwa ndo uri muno mulie wanje uri muno sana asante sana kungaribisha nangwa aine na bwera ndo laba mnyanga balanganga Mr Evidence evidence iliyena mbona nomlala media so evidence lenu evidence iliyena mbona nomlala media evidence nomlala media evidence bolala media no bolala TV bolala TV anda bolala media bolala evidence iliyena mbona nomlala media and evidence iliyena no bolala TV evidence lena evidence wala boya lirole bola ibene mo bola jonto kolanga okay nangwa aine na bwera endo mwibulwa wa Wangaland Mumias East abunombo ya Makunga village langu ambo Eshaka ndo Muwanga umundu muwanga ndumundu amakonga nawo mona balanga klafas malala yako lenzo no kabisa yakuleta ombaka oyombaka na bana ndikomba ombaka kama hiyo la kilo fo udori de bantu bafa ulabari bantu bafa ulabari nukurumatsa kurumatsa uri nukurumatsa na bwero uyo aina na bwero uyo ya soma hena ya rangarina aina na bwera ya yebulwa mu family ya bana sita nomanyese papa wanje na bakhaya babiri mama wanje ro mutiti so lano muzumu ifali bana saba mulala na akora kutonga sita so ina na bwera ni second last munzu ya bana sita bahana bataru rusani bataru ina na bwera ya soma school tsiviri chira la papa wanje afa by the papa wanje afwa nishiro kujoina nursery nenjo in the nursery ndo nesoma nga school mbo Makunga holo papa yafua lano mama kabida mushanya ruata handi kabida anga so school langwa Isango primary so ndakasoma Isango hola class 2 mpaka class 8 nenjo ina hande Makunga isenzo mndo village hapo tu nemara Makunga form 4 yaho ndio mama form 4 bano tukhatsada na mama form 4 no tsa kabonda ndasomera mass media sine mutangasaji mutangasaji ana wala ni mwanahabari kholebe kwa kholebe ni mwene wa watu khuru kholo ranga makhoba ka content creation ane go seshitsa banene go kitsa bantu tshelo kitsa bantu lo gaera so linda mala form 4 nenzia khumenya Kakamega mtown mundu msatso manyo khamala form 4 lazima no yenga go inyuma imberi shindu sho mawata niwesa o mago ridi o mago shindu sho stawe shol sana sho niwe mwene ngora nyasanya mba mani norula anda mala nerula nenzo kuchaka kumenya Kakamega mtown so ninja ka kusia ice cream mundu yanza ndikani pa shilingi 30 kunyanga mumweka shikwana kugoza ice cream mweka kusinja mu ice cream 2015 walipo 30 bobo kuito 30 bobo kuito ni urima kunge no wala Kakamega randa mala ndetsa kijana undi yanga rubishanda menyanga ne but thank you so much Canada Aura thank you so much bro unisaidia sana so mala ya honya kabisa so nimala nenzo kumenya Kakamega mtawenja kukusia ice cream 30 bobo shiyera ta because inzi kwamenya munze shilingi metrana 500 mama ngoyi siye nyange shindu alosari because mama wanje achiranga bande mahonya kabisa ukuma ko mukunde buwanga kwa mama elasa mulamota
nokwakira wale mahonye. Hakuna shamba kule wanga yenye mamangu sofish itakuwa jai enda kupalia miwa. So kano tatu bobi nenda ndi tlaro nenda upgrade kanda aura samwe noyo kijano ya mala yanga onyera ninja kusinja ninja ndani kwa muhotel mwenda kusinjo muroko likondi muroko imbusi ndi supu ya french isupu imatu ya mushubundi msebo maukuru kusia kupa isupu ta yana ni nakomshare nyolanga imia kunya ko imia sasa imia 100 bob 100 bob 30 bob or savings because at the end of the day in the month can only pay rent kenyo holesh mama ngoyo umwe kata musini mbora msheriti kulipo isupu yene ifana maorla mu ikurchero manutu ya isupu ngwetsa khono warla lano ne gando mio kwali na atata khukona ndanyo tsangi isupu lano mio ne gandi mino mine ndifalinji njimbu masholi ya reference finota sholi ya kama mrochi nota kalchirika nali kana kusia mukamba ona kolori no fridge type nakazana kana mukamba kusia cheni lano akanyamaza mbonyole mu akanyama kauma so lano imia ino yalinji njimbu 100 bobino no li lunch chapa dizibirina khalaka na kwa 8 lano uyifuira sa unyako sisupiyo kuba kutonya kopya bachi kaba ndalu ala tapwanya sana mole mundalishira wakanyamoto lo no lusuma ukate usinje vindu no mera luangu lwako because you are fighting at least jioni imeno khole otonye ndinye so sasa kijana rumule imagine ndinjira nyanga ino ndinjira nyanga ino aonga nasi ano kwa kaba nanga kando miyo rumule sana khonya yele waka yani kasi ndala mukhola abantu babiri let's no pamba la so pamba ne alafu yana ne walolera no ka tokere khono ranga khumanya ndi khola go riyo ne la imeno khana shiyarata ne ga ba khandi nendo la ina ni manye no menyanga mbulavu no mwana efu ulishinji balanga nga networking ngola abundu wekanga omundu omenyana nabantu abanje umuntu mulala khoyini ona khostya ahundi shembo lambo kumenya village no vita lakini over exposed no kana kona abantu tofauti ngana kanitse ba homo umulalo yes umulalo kuchange ko ndakani nawo shendo ngento ndo khulabula ine le gore kwa ine go le gore rena khulanda bandanyo lo undi yayira kumuyindi lana nja kuchinga misiko bachinganga isukari kwakula likune kwakula isukari likune la 50 kg at 2 bob shilling tsiviri obuse bundle ndala shilling ndala asa inea between kasi ya 100 bob nende kwakula makunia ne sasa isukari ile za makunia undi 400 mwakula the faster you are lano wenjirani sukari usto norla nobusie no panga you offload as your load hivyo uno offload so kuitoko bola wale onyala khali unjiti sima 500 usiku 300 lakini lano manyino unanga shelo khoya ngata likosele ukiangalia vizuri mabega yangu mimi imelema nikitembea unaonanga wakati mwingine niko hivi sababu yani nilianza kubeba mizigo kama bado kesho kunyola mtsengulu hivi sasa ukiangalia mabega zangu zililema kuna beba sukari hivi na sasa unashida muhako tu imbita muhako kwa uri wewe ibeta acting tu ibeta ne ndale mama beka kano so sasa kabida uirume sasa uinjira ndi sukari 550 kg no lelwanyinde ubusine uwezi beba unga moja so unabeba unga 5 bundles 5 mmoja umelalisha hivi alafu sasa unaanza kuload juu sasa mwili nayo ilikuwa bado ndio nimetoka form 4 nyama bado ni bichi nani nembolesha ndo kulongota mama ngoe handa garle ndo msasa lazima mbambane every man has a story you must have a story ne khali no lango mundu someone mnyame make it in life hakuwa na urithi hakuwa na rich family members but just heshimu tu mtu usianze kusema ati wako ati illuminati bwana majini omundu wachakrasa from the scratch mtu kama mimi nilianzia scratch so mundu ibe bako ba illuminati mudaka bro mimi nilianzia scratch kabisa wahamala mako bakimisiko bachano simuka ulicheno ndo lusimuka nalo ndakana ndo linde kubolira mbu no menyangani una yani ukienda mahali network so kanzaza from there na ndakana ndo meundia langwa olungo olungo ni producer langa Kakamega yes so olungo ni ndala nathi okwakita by the way ndakana nani yakitanga so isendalinje umuntu wo muhono nje mutira isimu na shoota mbula sita ninjaribu siku moja ngolorio jojo nyololungo bande shikosi chinji mchenda
mgola ga movie ololusi ba go sa second tsebere movie ya 2 hours o bona je sawa jamele ba do sa go TV 2 seconds Kala tsebere na seconds second tsebere o bolisa ga di sa nene no a ze bo ikuri get ni wika lo se ka masoja oh my boldi no bona musukulu wa gola acting lakini wa kitama nyingwa nda usukunda kida ka mingomba ano gola dolo nembola boro be go te script nembola mu mimi nimeona wasanii wengi, nimeona kina Steve Kanumba, nimeona kina Vincent Kigosi. Nakola atu ulei kufanya usanii vizuri. Kitu inaweza badilisha maisha ya mama yako nyumbani. Kitu inaweza badilisha maisha. Si ufanye na bidii. Na range yana. Nikaanza hapo nikang'ang'ana tukapiga na udungo tumefanyanga tu hivyo tukisukuma. Actually ilikuwa inashika vizuri. Sasa siku moja ndo nikapiga ile ya Salasi hiyo. Utermo Faransa, utermo Faransa kala tengo ndo mundo Kenya. Typical. Ai no ai je berio. Nywa bwana, nywa mbere kukala shuba. Engizuro mtazamaji. Ukisiri mtazamaji umekola tia. Umekola wakasema sasa nakupa kwa hiyo mala mne khandi wa kitanga mimi kitanga sasa acting soma nyire nishini shilipa mara moja tu lazima na kitazo nilikuwa for good 2 years without even a single penny Lano balance au kidogo sasa manyuma ika sasa na njinga kama siko kidogo anaenda acting shoot kama ni muhindi wa manyikasi wa muhindi na sasa sikuwa ni maandiko kwa muhindi nilikuwa nafanya tu yani ile ya kibarua sikuja ingia basi mimi muingie mpate kumekauka nimetoka mbali bro mimi nimetoka mbali na mimi hakuna kitu sijafanya kwa maisha no akamanya kama alafu ni sasa no ranga yani njako kwakita yani ndaja kwa kwakita usukuma ondo lungo khola khorio kusukuma ana dozi kwa ani fya tsitsangata manya acting ndakubora sambu lazima uwe zaidi so nende mako ukubona shinga mheshimiwa pike Salasi nende mko mwese nendi ne urisa uti yonye lokubona nduli kadenzo welo ranje ko urubona sana mule wanje usingole mule wanje so nende mko kubona kama ena ni ndetema ko shomba ai naika hit nitia kabisa umita Peter Salasi ya mbunge wa Miasi nani ndatema kwa bwana na manashi jirano bila ishi tsia wabola sasa bora kwa bola khoneka ndabola mbu ukubona shinga Salasi baba zibabona Peter Salasi hapa sasa bibi hapa leo ni kwa hapa bulala media sasa ndabola radio mana abantu bachama tisimu zichaka media houses neno nenza TV 47 Betty Chalo kan host nero la 47 nisenguo Mlembe FM nenza FM nisenguo Citizen mzazi tuva nguo yo nisenguo yo radio maisha Steven Mukangemba watu abantu ba host alafu nibe nguo yo mubulala TV kubulala TV bana baluya Mungu ni nani ndakachenda kwa interviews nimefanya sana lakini Peter Salasi kare iyo emala chilanga political character so she hola bunyangata holanga na khore na kama mfanya kitu na khore shindishilei nyengalushiramu lakini lano isi holanga nala lo kilo ya nale munini kilo lo ya nale mu super kilo manu wala ana sisi nize no mshirisa holanga like us sasa ndio kwa ndio maana khotema khuri papa kata juzi kuloshinishe hola shoot and Obina kulangwa vipindere Obina muomanya Obina khomawe khola nesa nani so kulinde fishpini langwa vipindere abantu babola kama abantu yani wale ubimiteta abantu bakopa babala bakhala yani kweka yani ngalo mundu abola no kama yeye so utemanga kulole mwenye mwisho wa siku shindisho kupambananga amalo maskini alisa abantu banyoleshe balia mwana wevu kushibala ko no mama pesa urishishitasi no mama pesa au mundu la holu yali tawo khandi umundu akhurevanga tsinyanga tsino unashughulika na nini haye nje kiwango choli oluyali lokhosa oluyali mwana wevu yani
pambana ube ndishindisho ga gona sho ibe sa se content yo ne no hands up contact bi holanga no hands khole ya bendi bi holanga sala sana kholla mo village khole ranga mo oranga uri it's content sense village yananga shindu langa ngam mbore ndiye yananga shindu she ifindu fitsiranga mbulamu wa kawaida yani real life situation ba go feka efeka khota yani shine shi khole khanga mbulamu ngo nina shulera khumuyeka bantu ne bantu bekera ne abantu bekera wenawo no likini sana no langa tsi content sayinena bwera no langa tsi content yanje eliye solo bezamu lazima yakweke siye lakini utuya go tsakati mola go le gara bantu ba rangalale shijela shi anda kataro khonya go le sasa kaberegari ukor Kenya megole ndiena megole kubukuramba munye mero malo munyo o henza kwa la nya munye na bwera shira the latest dinalo ri wano bola mo ndende mukhali mutsere go yire igwe mo khairi igwe mukhali mo yayo insha go tashereta o mulembanga oyivira ngori umugazo yani kundi amatani lwanyi khanga ewe rumusiyani mwefu wateshe zishiro kutesha ewe mama mulaka kukubura umugazo wo akotesha yandesha mathu mipafu akata mwipafu yani nukuba so momula ina ateshere nyo kumba honi yamba ndia ewe mama mulaka kubola bomula masho kolyata shingawe onyola so mundu yomrimo nabora mugazo mugamuziyani wabo mudenya khole onyakhole shingawe. So those are the life situation now langa isi ndakitanga tikisi yakho. By the way isinizo content creator okuranga eshulia ukhola zi content ya mnetisho. Mimi ndo content wa kwanza kutoka western kufanya content za mafunzo. Sio kwamba kuma content creators bandita lakini isi ndi yaminanga nizo mwenu ukholanga content yokuwechesia musakho na leno bola undi musakho la boli bana banjambiano yenya khutse magombe yenya khumunyisa yenya khumulanga le manya senya khumulanga abole bana banjambiano yenya khufwa nabola mbu bana banje esilano esindenya khufwa ambiambi kusitambi karipa inea usinyo sita matini sita embere ndetsi million tsibiri embere nendere nafwa nashiro kubola uyare tsi million tsibiri lana wana unyola li khombu Bulala Media unyola li khombu abantu isaino wanaabudu pesa kuliko maisha ya mtu. Umuntu yeye namirango amapenso kuchira lana kuchaka nguraina erambo papa bona amukawasame bona wala million zibiri papa kuvu bado fuirodo jiro kubola papa bona wala million zibiri shandi khabunta karonyo labantu baranga umuntu ajiro kufuwa babolanga umuntu azokukuli title yomkunda akisa lana umuntu yatesha bakasi babiri bakisa abantu abalanyola iba umaje ndonya kufuata. So isine khola zi content yanje zibetsanga real informative nonyola khandi zi content yanje in the age bracket abantu kuchaka 25 years and above nibe njowazi content yanje balalola they are learning something kuitsasa kushikundi shosho as much as abantu bayikanga kuitsasa kushikundi shosho ya nation nango bana benabo bonyora shindo lawo mona basakhola umuntu bashire unyora uri namara bena mu village abantu benabo bosi abenene bakhaba no umuntu omkofu umushikuzi shanje nosinyo nimefanya naye ndakhola naye miaka 5 osinyo la ndakhola naye miaka chebaka yeno omkofu mushikundi khakhola naye luona mbura ineba no chama khora khona mbura sawitsa khakhola naye 5 bilo khumanyakana nese khupuranya sayo rio lunda chako khumanyakasie khandi osinyo yesi aranje umanyaka usinyi ni independent khanda khola tsibibe lakini mai mkolalo hapana abanda bosi balisa ndani dala chako go release ndaga manyumu ndali tayari khandi malange babora no nebe gasine babora umuntu jala chako khubora mbu onyela wenyeneta rila kwa ine ya shonyela lazima shira umuntu abetsa abantu nababibala mkholango buleni bachaka zimbemba rila yo na isho khola sifivyo shondi isimu after all wamanyaka by the way that's why nekhola tsi video ebaboranga isani ndakutsi ndakhalo akhayeoli tayari nakubora lano lokutsira kandi mpula ko wundi ekhole lakini isayino tulia because mafans nababe bamakala
mafansi jere nna babanje sebinde nyelo khola khonde unda lango matini osinyo shali mata no laba ndibakomendre ayine wapo sinyo ama wapi lano sinyo lietso kusoma zikomena nda kumbe mimi naweza bwana mimi ni simba naja kuhorera kiburi mbona sasa hii kiburi yako hii I always warn him mmale muona lakini ni mwana ndi mtifu sawa gado sinyo manye papo no mukambi wanje isindo mdivine pastor papo sinyo really ni pastor wangu ingo wanje papo sinyo ni pastor wanje so no mndwele ranga kuli kama ifamily ndalalano kuli kama ifamily ndala so osinyo numwana we undakhalero mwena khandishereraka ko uli bana bana abene bakhabanga i-challenge iliwo no khaba umundu western umukhabe nomlipa lano shala bande passion omanyiro ukhabira mwene alutsi ishinda ndi passion la fenya ita amere akinotsi ukhaba umwene umundu ukhabanga ndoli aranga bola ulamba tianga mimi undi ambora mimi nginipete 1500 mimi niko sawa 1500 nishiri za kushuta hauko guaranteed nisho za kulala 1500 ezeka na gande 1500 tsene mimi abantu banje bosi nizo ka trainer bosi umuntu yetsanga kati umbora action ukando mbore angalia camera focus on the camera kwa sababu unaongelesha watu wengi utakata hiyo niko hello bino you muna sana mama ende ku interview ndo kupera liende ku TV inde male khulakala ka wena ende ku interview inde male mbola ndo mama wanje haya sawa sasa wala khulakala ka wena boli mama wewe ata ino khurama zakata mama muno manza boli mama wewe ne mundu enya nalo langu munasishiza abantu yenyama wewe at least abe kunende mwishe ka bantu banyana khoyenza kuba bole mwana wanje sasa jira ne borikari mu family ni sorikari lo tshendo no lo ibe uilo la hena ba de make manchirano ko tsemberende nenyanga inena bwera ibe brand ikhongo inyalo kuchingula vipaji vindi manye bantu balwa banji abala begaza kwanya kulatsi tunataka kuona ine anaenda wapi anadhani kuimitate salasa itampeleka mahali na mimi sasa naomba Mungu usiruhusu nipatie idea kila siku nipatie idea so that tuaibishe bwana nengo isaino umundu ala sinza ingo halelia amayende onya sae rero nakwira leo njipe mara mama Mungu umejibu maombi lakini na mimi naambianga Mungu usiruhusu khande nyano alongside kuambia Mungu anya boboli nyasaya khanda abamete matoko basirira khololo bende bikhola nyasaya babetse alvoso umundu bro anakanga tu mali anasema ana mimi kisalasia salasia ndio nini sio itaisha tu jana mwenyaje hapa ajaoa huyo anajifanya na mimic sasa ati nini ati amepatana na Bulindo amepatana na Bulindo sasa mimi bro mimi kuna watu wengi wanangoja ni fail lakini mimi naambia kwamba Mungu ako na sababu na kila kitu na msinifight bwana kwetu sisi tumeishi maisha msiogope kusema maisha chini ya umaskini bamunyo wala humble beginning humble life yenyewe bakhala haranga khola shindo bakhara khotoma mesomali sasa kabisa bro vipi nakumbuka siku nyingine huyu mamangu anasema lolo yansane ndio makachengo iko na rovi sio ngeke kiluya iko na rovi bwana usinisinya wewe ai ngado uyinibi sasa bro sendizo ranyanga ndala mama wanje yatsio khu enziresa terela mama wanje nyanga indi yatsio khukopa matuma yalaza mulo muraba ni yalali pro shilingi 20 na matuma mukorokoro kwa kusubungwa shilingi 5 mama natse nabo rajiranu khusamula khulipirwe tano chama mba matuma ndala shilingi 5 mukamba manye bamuyima matuma because of shilingi 5 shira awole alert shilingi 5 mukamba abura shilingi 5 mukamba bamuyima kabisa ne bamuyima because of 5 bob yani amatuma shira samule muraba shaliprota ayisiwe 20 bob kutsionyene naze nabora no chama bana banjinge bakona inzala no chama mbekho sama tumu mukorokoro ndara shilingi 5 mukamba amuyima mimi sikopeshe mahindi na mwana ifunolo kushala kono emanyire ukhulondire myaka emanyire ukhulondire menya nabantu banomu kukhonya
kona that human heart Makukhonya. sholenyo khumanya mbo mundu alakhorera shitawe bwana sembe umasa lakini nde shindu ne reflect obulamu bukhamenyeramo olesha munanya kana tapakala shinela tawe ne kandi obulamu buno nyangino khumanyiresa nyanga ino mukamba shomanyireka efindu byana byakalokhana sa eulasi notse ikulu ne uli ikulu notse asi omundu wemanga mama wanje amatuma isaino shembola mbo nokhonya umuntu obitakini ndamurumira ka elef juice omunyende yakhola maybe buchira khumanya yakholanga bichira khumanya nakamanya ndi ngasaka kandangela khusanjira mmulabi nyora makhuba kakasi ukalushula khu mbwimbe yano bola nkwenya wiphanje at least bando utsi ukhole khu ikasi nende bandu kwikomba bathe bikomba khola khu nende bina mu interview mu nani yane mu entertainment industry ndenya khola khu ndawinja awinjo manya pass content local nyamwalo nyamwalo Vicky Mike Mbondo management yes so we are planning khokhola shi ni mwana khande very natural sana khande tumkomba sana ole sese ndi natural very natural vile awinja ko natural ndo vile pia mimi inena bora ndo linabolanga Valentine yo alombi ni para mujera bwana yani shikalumbu ende wivu yani nyasaye umba khusubunyali alakhwa embende facilitation omanya winjenye ukhola shooting like Valentine ashon ringubo imbyakha lakini somanya esiyo bunyali bokusona ingubo ifana sikushon ta idea tsiwo shelo kushona kularo kukudzesha umuntu yani mbimbo bola lumwaka naye mona khola likhoba bere aish awinja kutsukwira kandi utawaini wacha awinjoleranga awinja utawaini wacha yasi mona chape content bele bene tsere khola utawaini wacha utawaini omanye ndaka kunjo kusura kwanje bora wija awinja mwana wewe lumakandi the same awinja kandi yakhola bene production event na kwali to within the industry also within the industry khali tsimkhaba sana awinja afike osino banole manya khubana balo yokhaba ngokhola ikasi ndisana we really appreciate you uchengolanga enda yomuntu muluya ifana irembeli aina abushi aina ya khanya khola bene byebi arangari nari mu village nindi mu village noli naso lanza mina hota zibuyelo kukazi awu content ngasinjaba kubantu zu content sana yani so bikhali nenzanawe sanendo lokhola ngeshindu ndenya ku communicate unajua mimi niko kama source ya communication okhola ngeshindu no khola amakoso yani khola ewe umuntu musaza showe sinja kukata mukasa amapesa ta wenyanga okulebula okule shibiriti okule chumbi okule shitungu okule nyanya na will communicate to people by tabia yako mbono mubi mundu musaza munzu shibiriti shikenyo kuletawe mundu musaza munzu chumbi shikenyo kuleta ebindu bindi nibyo mundu mukhaso kukula akuri na mangaro kana no mwesi ye ada kuna mamundu bale kama mundu musaza ona bulala media kama mundu musaza unaona hata bulala TV bulala media ni sasa jembe TV bulala media bulala media sasa ni iremanya yani na iri mafuli kale alabana bando kuikana mo kole matombo radio alafu ndio bulala TV Ikambi wa khay, shisiri no mutiti kura kule magara.